Tala falava o se tasil nei vaenga o telefou ale si ufonga o le loumua. Ua whaatalo sangaina e tangata a fia i le mai o le COVID whai umi le long COVID ia whai pule o le parlemene ina ia whaale leia le whaamao pōpoina o whaamtalanga i tusa o le wha mai ma ia maua e tangata o loa a fia ai le fesoaswani mō lātou mawhitianga. O le taia o le songofua sa whaatino inai se whaatalanoanga i lunga o fesota inga televavave sa awai whai pule o le Labour ai whaapea isi party e awhiai le ACT o le Greens, New Zealand First whaapea ma le Opportunity Party. O le nei whetu whainga sa taula mua i le whaalapo tonga o le Long COVID Support Aotearoa. Whaalia manino mo iai stasi o loo te iunu i le whaalapo tonga o Renee Dingwall o ia foi e mawai le COVID whai umi. O loo li potia mai pēr tangata e whea ngai ma le nei whaafi tāhuli le tēleo taimi ua whei loa i tuai i fōmai e le te tonu ma le malamalama i le nei ngase o le long COVID. O se tūlanga e atangi ai le whainga tāo na maua i lātou nei o le fesoaswani ma le langolongo sua e lātou te moomia. O le taunu unga o le suuswenga la tau nei le tūlanga o le soifua mālono ina o le tunuu le New Zealand Health Survey nei loai o le whātesi ma le 3% o tangata mātutua uma o New Zealand e maua le long COVID po o le COVID lea whai umi. Pe tusa lea o le se lau walu se fuluma le 5 afe lea whainga o tangata. Whailo mai ai e Larissa Hockey le teitei whongo o le Long COVID Support Aotearoa o whainu mera nei, oni whainu mera mawae, mai o tangata uma o loa fiai e mana o mia se fesoaswani i mawhatianga o loo whea ngai malatou. Na ia ta o foi o lea ua iaitonga fitinga e mai se vaila au e fesoaswani le tau whaititia o ahunga o lea mai ma pui ai le ono o atu i se tūlanga whaate tele. Sa ia whaamawhaina e ta ua tele o na mautinoa e maua e la tau e awhiai i le long COVID e a tonga fitinga ai mai se ai foi o le taunu ungo nisi suenga e tusa o ni vaila au e mawhai ona fesoaswani i le nei wha mai i te tonu o New Zealand. E iai le whaanaunga o le urua i Professor Pasifika i le matatawa onga amata, Early Childhood Education po o le ECE, ina ia ave New Zealand, ma onga te tonunga le mu o ia i tu a inga o awa onga i le Pasifika a toa i le lumanai. Ta ua el te maita i Professor le nei le fionga whalongo anga noa i a kaupa matapo. Ua 5 tau sanga, ta Lauano Ati Ilaoa i tono New Zealand nei, ia le matatale nei wa onga amata. Mai o se polkala me ta ua tele mo alo mawhanau la iti. Sa amata mai i tonu o halls a nisi o ekalesia, ma whale ta avale o nisi a inga, mai sa haafi a ile to tele o tangata i nuu ma pito nuu ese o New Zealand. O le fionga ia whaalongo anga noa matapo, le urua i Taiao Pasifika o le University o le AUT. Ua ia umia ia le tofinga o le Pro Vice Chancellor Pacific i le Auckland University of Technology. I se talanoanga ma le wales whaasana laua New Zealand na ta uai el tamata i Professor le nei e do tele tina ma tamata i Pasifika sa i longa lo la tu sao i le tau mwhainga ma le atina e ina mai o awa onga amata mo whanau la iti i le 5 tau sanga ua tuanai se i o mai i le taimi nei. Olo na ia mori mau e ta ua tele tau sanga amata o le ola awa o ina o alo ma whanau awa o le whaamai lea o la tu tupuae ma ngai atuai i isi la sanga maurulunga whaalea awa onga. Sa ia whaamawhaina i fo i le tāua o ngā ngana le Pasifika e pei o na whaatāua ina ia o ngā amata a New Zealand ai mai se o le lumanai o ta maiti le wha o ngā ina o nisi o wala e whai ai sa i li linga masua suenga whaale awa o ngā pe a wha solo ina mātutua. Na ia tāua o le whaavai mautu lea o le ola o ina o le whanau o la lātou ngā ngana.
mai o lana whautuanga mana o mia ona si itia vanga tupe whaanganga mo Paul Kalame a toa maawa o ngā amata i te tonu o New Zealand ina ia mauti noa le tao laola i pēr ma le whaale leia o le vaenga tāua o le ati na e taua awa o ngā alert. O le maulunga o le eritise wha o ngā fua i le tongia e tama mateina o ngai le ai o Dunedin na tūlai mai ai le mau whaafi tāuli le pē so o ai o le eritise le tau malulu o lo wha ngā solo i le teimi nei. E le ngata ina pōngi sa ai ma malulu whale o le to tele o tamai tia onga ai tele fo i tupe wānu ai a kompani eritise i le toi whaale leia o laina eritise a toa matulanga sa whaaleanga i nai. Whailo mai e le kompani eritise o le Aurora e whapea o le tau malulu nei e siri atu i le luas furulima la whaio ni whaale velave ua motu si ai le eritise i le vaenga le e whaamautu i aita mai tia o ngai Dunedin ona ua overload ma ua maua lunga no latou whaonga ina o le power mai o ia tūlanga uma sa au wina atu i aile au whainga luenga mo le toe whaale leia. Sa tu uina mai ai ma se la pata inga le kompani o le power mau fua e le tongia i le vaenga o Dunedin e ma fua ai una mau lunga le eritise whaonga ina a mata mai le iwa i le pō anga i atu i le vailuanga o le pō ma o ai i se tūlanga sili atu o na maulunga e le mawhai o na ngawhatia e le malosi o le eritise po o le power supply ma sani. Whaalia mai ai e le pule o le Consumer NZ Power Switch o Paul Field e le o se tūlanga ma sani le to tele o tangata i se pito nu e tasi la tau te whaonga ina whapea le eritise e pei o le mele o tupu i Dunedin. Na ia tā ua o le nei whaafi tāuli e tū lai mai pēr i tau sangari tasi ai mai se i vaenga e putu ai flat o mai tia onga ma a o ina maua taimi ia e whaonga fua ai le eritise e mauti no lava le pāpā ai o fius o ala tau palaka a toa mamoli. E le lalolangi whafo e fitu tesi ma le wha, le malosi e le mafui e lea na lului na i le tu i sifo o le atunu o Colombia i le asonga fua. Mai na whailoa mai, li poti lata mai nei, ua mali li wai te ngata e tusa ma le se lau se furu ma le tasi le a whai, ua tanu mia i lalo whale na solo i le mafui e. O li poti au pito lata mai nei, na ta ua mai ai le sidi atu i le valu se fulu fitu le a whainga o te ngata manunu ua maua, ma ua whaia i aitonga fitinga a o wha ngā solo ngā luenga la vea i le nei wha lave lave o le wha nātura e pei o nā awhia ai lea vaenga o le lalolangi. Nā au pito i mawhatia i le mawhui i a le tū mālo i ngoa o Chalco a e pei o na silafia o le atunu o le nei o Colombia e tua oi ma le atunu o Venezuela lea na luluina i ni mawhui e mālo losi se lua i le masino iuni ma mali di wai le siri atu i le limafe o tangata. Na whaonga ina e se li leo i au kilani i ala na masini computer o le ngā ruenga e sua i nai ni ata mata ngā i lunga vese o te inga tele wawave mo le umi e lua tau sanga. O le li leo le nei ngo i a Matthew Rogers sa tu lai luma o le whaamsinonga whaitu malo i manu kawilas Florida Talwai ma ia i oe i nai mo lianga sa whaia i leo e whaasanga i ate ia o lona umia leo ni ata mata ngā e le tusai ma le tula fono. Mai ua whaatulangai nai o le atu ina mai alo ia se whaai unga le whaamsinonga mo ia i le masina o ki topa. O lea songo fua lea na whaato atu ina mai ai whaalawa i tele whaamtalanga au ili o lea mata upu. O lo atangi ai o le li leo o lo aafia na ulu whale i le mtanga aluenga leo i le tusanga tasi iwa waruono mai o ia o se sa tini sinia sa umia le tūlanga tofi o le whaatonu whaai tūmalo i le tūmalo tūtonu o leo i le tūmalo au kilani. O se suenga whaavose i sa whaia le mtanga luenga o leo ia o ke topo le tūsanga teluai luafe luas fululima e tusa o le whaonga ina o le interneti ma wese o te inga tele wamave e leo na mafua mai ai le wha maa vaenga le komisina langolango le sa iai o Siobhan Max Keeming.
mai sa iloa mai ai lea sa ililinga, mai a au kuso o le luafe luas fultolu, e o mai a o kitopa le luafe luas fulima, sa wha o ngā ina ai e le leo le nei o Matthew Rogers, ia se computer le ofisa, e sue ina ai ni ata mata ngā ia ta ua o pornographic material, ia mo ia lava malana wha o ngā ina, mai o le mafuanga lea, o mōrianga ua whaia whaasanga ia te ia, le la ua ioa iai, ia mai ua tāli ai nei le lawina o sona whaasalanga i le masina o ke topa. E tolu tesi maleono miliona, le a whai o pepa le stala o le palota, e amatau na meli nātu i le au palota i le vai aso a sau, e siaki ai po sao la tau whaamtalanga tō tino, au wale whai ngā palota tele i le aso fitu o Novema. O le whautuanga mai le li o Visa Sili o whai ngā palota ia Carl Lee Casney, a mau atu le pepa i le meli, o na ta tala lea masiaki le lei, po o sao ato o toa o whaamtalanga uma, o le ua tele i na sui i atua oio i tu malo palota, mai o lona winga, e te tau fo i o na siaki ma le tu malo, e te tau o na e palota ai. E a mata i le songa fua a saus fulfitu o kuso, e o atu i la so luas fulua o kuso, o na tufa i na atu pepa le stala nei o le palota i pusa melia a inga te tasi. Ai a whai e le mau atu lau pepa, o lona winga, e le o sao lau tu atusi, ia pe o lona winga e te le i le stala fo i mo le palota. Ta ua mai fo i e le li ofisa sili fai palota, o le taimi nei la vaia, e tolu tesi ma le 1 miliona le a wha ingo tangata ia ua umauna le stala. Ai o lo iai le manatu, pe tusa ma le fase lau fase fulwafe, le a wha ingo istangata i le stala, e a fi ai le lua se lau wafe, o tūpulanga talamau i le vāles fulwalu, ma le luas fulwatu sanga le mātutua. O le swinga o le tūlafono o pālota ua iai le teimi nei, o le awha amuta ai, ma te puni le stalaino suafa o tangata pālota i le aso luas fulu lima o ke topa. Ua wha amanatu mai fōi e le ofisa o whai ngā pālota, e mawhaiona le stala online i le vote.nz, e wha o ngā aile lei sene a me ta vale po le tūs whalau New Zealand, po o le Real Me. Ale ai, e mwhai fōi una wha o ngā le pepa le stala, o le numela o le o, valu o, tolu ono, fitu ono, lima ono, e mawhai una wala awana i ai pe e le text fo i ai lo ingoa, i le tolu ono, fitu ono, ona meli et wai leo se pepa le stala mo oe, e le ai se tau o ia vaenga uma le telefoni wha pe ai ma le text. Ua whautua ina mai fōi le au pālota, ina ia le stala pe whaafou o la tau whaamtalanga mō le pālota, a o le i tua nai le aso wha o ke topa, ina ia maua tua i le pepa fo il neta ua o le Easy Vote Card, ai o le aso wha ai ulawa ia e talia ai le stala ino swafa mō le au pālota, o le aso luas furu lima lea o ke topa, a o le i amata o na whaia pālota amata i le aso luas furu ono o ke topa, mō le pālota tele o le neitau sanga. O le to tele o whaia onga maurulunga New Zealand, e le i oe i le whaai unga e suia le suenga o le tu spasi o le NCEA. Ua manino mai lea tu langa i le taunu unga o le suenga sa whaia la tamai nei, sa whisiringi ai whaia onga o le tunu u e tu sai o lea mata upu. Na ilo ai i le suenga a le committee mo suenga whaale awa onga New Zealand, le New Zealand Council for Educational Research, e na o le kuata o whaia onga na whisiringi ai, na ioe o se la sanga sao le o whaia le malo, i le suia leo le suenga o le tu spasi o le NCEA, le sa iai mo le tele o tau sanga. Ai o le tele lawa o whaia onga, le a whainga i fitus futasi pasene, na o la tau whaalia, e le tau o na sanga whaale leia pea, ia le suenga le nei o le NCEA, ai le o le sui atoa e pei o le whaai unga ua whaia e le whainga malo. E onos fulvaru pasene o whaia onga na whaalia o la tau atunga lunga mo popolenga, i suinga ia o whaatu lai mai nei, i le ono a whaina ai o a wanoa mo suenga masa ili linga alo ma whanau, i matata e fia ngai ia i le luma nai.
o le fas fu fa persene fo io fo ya onga sa fie le sa ililinga le fia mala to te ena i swinga o faia mo le tu si pasi faule nei mo le tau sanga furulua fa pea ma le tau sanga furu ma le tolu tali tonu le tali tonu le afo faia onga na fia ai le suenga o swinga fo o fa tu la i mai nei o le afa ITT ai le tulanga le paleni o fa ai unga o suenga fa na wa onga te le isi vaenga o le ngaluanga fa faia onga sa fia i lea sa ililinga ma manino ai le fa naunga o li im tama tai faia onga o New Zealand ina ia lelei mai umanuia alo ma fa na wa onga uma ale atunu o atoa na itala mai le Pasifika o le o amata ona toe lau li liu atoa le whenga ingo le pui puinga le vaa o le atu Solomona ma le malo saina. Whaalia mai e le palemi o Solomona o Matthew Wale o le whenga inga le nei pe ona saini ai le lua afe lua sfurulua. E na o le tasi le aso na ia mawai le whaatangana e whaitau i ai a o le imalanga o ia i se whontanga i le ai o Canberra i le masino me ina ua whaato a filifilia o ia e avea ma pale mia o lona atunu o ta ua ai e Wale o le tulanga e atangi ai le tulanga whaalilo lilo sa whaatino inai i le whaia o le whenga inga a o avea o ia ma taitai o le tuangai i le pale mene o Solomona mai na ia whaali ai i le tono o le pale mene i honiara e le te tau ona toe tupu mai se mea whapea i le lumanai whaali e fo i le li pale mia o Solomona e te tau i le taitai ua i nei o le tuangai o Manase Sokarave ona ia langolango ina malosi le ilo ilonga ua whaia nei o le whenga inga ona o ia lea sa avea ma pale mia i lea taimi sa ia tautino foi e le to iai nisi whenga inga whaalilo lilo whapea e noa tia ai le malo ma le atu Solomona i le lumanai whaamawhaina foi e le li pale mia o le atu Solomona e wo mata matunu uma ai ele ai ia ni ona fili. E le Cook Islands po le atu kuki o se suenga o pito ila tamai nei manatu malangona o le au palota a le foi atunu o le Pasifika ua iloa ai ia le tūlanga vāvala lata o le tauwhitulinga i le vā o le pāti a le Cook Islands United Party CIUP ma le pāti o lo tu nei le foi le teita inga o le malo le Cook Islands Party po le CIP. Sa manino moi fo i le taun unga o le suenga o le matau pue winga i le taunga tau le tau le sui fuanga o lo whaataua i manatu malangona o le au palota. O le aso tofi nei taimi New Zealand ia le palota tele a le Cook Islands mai atangia mai le whai unga o le suenga le ono mana o mia o le whaavaina o se whainga malo so whaatasi po se coalition pea uma le palota i le vai so nei. E le ai se pāti se tasi o manino mai le mafuli iai o le lango a le au palota. Ua whailo mai fuafuanga le pāti po le vaenga whaia Maori le te pāti Māori mo le te taleina alo ia i le sa asau nei o le lato porkalame o whaato sina ma whaalau iloa mo le palota tele i a Novema. Ua whaingoina ia le nei whaamoe moe o le te pāti Māori o le Whakapauno 26 o se sauninga tele o le awhaatasi aisui a wai o le fo i vaenga whaio malo mai lato e langolongoina le pāti o le a forlasi ai ma fuafuanga le pāti mo le lumanai ma wheilo ai atuai i sui tau vai to fitu ia o le a tau fituli mo le palota tele le so fitu o Novema. O le tu malo i ka roa rafiti o le a whaiai le whaatasinga tele le te pāti Māori e atangi ai le whaataua ina e le nei vaenga whaupwhai o tūpuanga o tangata Māori. I tālonga, i le tāpenanga le olpeleki mōlo na lua o tālonga o lana tāminisanga i awhelika i saute i le solulu o whaamaunia mo iai o le ale awai le au taalo o filifilia mo le tālonga le nei ma le Sharks ia le afa o Cam Roigard. Sa o fia Roigard i le lisi o le au whaaleo leo mo le tālonga a tai au i Durban ai ua toe ave se mai i a lona ingoa mai le lisi o le au taalo
ona o ni popole ngai se whaale tonu I lona vai. Ua sui tūlanga atu I te ia I le au whaale leo le All Blacks, ia le li o Cortez Ratima, le hoi sa ta alo I le ta'alonga muamua, ma le aua le Stormers I le astonai na te anei. I lakapili ki ua liputia mai Australia le sainia o se whenga I ngai tolu tausanga le umi e ta alo ai le alo Sāmoa Brian To'o mo le auliki a le Chiefs a Papua New Guinea. O le taamdusanga a le NRL I le luafe luas furwalu le o le aofia I le tonu le au fau le nei a Papua New Guinea mai na whailo mai whapea o le toono ai lea ia to'o o tamata aloliki a Australia ma le Pasifika ua whaamautuina ma saini a lātou whengai ngai ta alo ai mo le au le nei a le Chiefs a Papua New Guinea. O Brian to'o e pe on zilafia o lo ta alo nei mo le au o le Penrith Panthers mai o le tausanga a Saud wa felus fulfitu I lona tausanga muli muli I lea kalapu o tele tausanga o ta alo ai. O se lau limas fultasi le a whai o ta alonga Brian To'o mo le Panthers, ta luo na amata mai I le tausanga luafis fruiva, mai ho mai I le teiminei, ua iwas fruiva la whai inga o na sikoa ua maua mo lana kalalapu. O le au o le Panthers I le teiminei, o lo tu langa mumua le whaasolonga o au o le taamusanga a le NRL. O le whai unga leo telefou